مجمع حلقات الفاروق هو نور الجيل لخير سبيل وكتاب الله ضياه دليل تحفيظ اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. musidɓe julɓe en yetti allahu tabaraka wa taala mo andanteɗo mo nemini e nemaji hewɗi. ko ɓuri mawnude e nema ko allahu tabaraka wa taala nemini en woni waɗugol en julɓe. ɓaawo ɗum ɗo musidɓe julɓe, hiɗen torano annabajo makko muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. ɓaawo ɗum ɗo musidɓe, mi hiwrori on hiwrago gandanteɗe ma ko yimɓe ɓen ka nder aljanna woni ko hewrori ngol ɗon hiwrago woni yo jang e kisal woni e dow moɗon nokku kala ko towli ɗon yo musidɓe julɓe ɗo daara men e oɗo nokku meɗen woni Jama TV e émission moɗon gandal e faamu. idan noon musidɓe julɓe, hande kañum kadi en fottiɗo e bawgol allahu tabaraka wa taala e dokkal makko nde andanteɗam o yanñani en ha o jonniti en cellal meɗen yen wawu tumbodirde oɗo nokku hande kañum kadi ɓawo nde andanteɗam o yontere hande en tumbodirno ɗo. idan noon musidɓe julɓe, hande kañum kadi ɗen mari ceernoɓe meɓe molanaɓe, hiɗen mari kañum kadi talibaɓe meɗen molanaɓe wonɓe wakkilade janngugol e kaɗo dina ɓe andanteɗam ɓe janggande ko kulliyatul imar e oɗo nokku woni Thiaroye Hella ton on. idan ko ɓen woni ɓe andanteɗama arino ɗo artike hiɓe ko université feeno ɗo hiɓe wakkilade en ɗon ɓantugol kaɗo dina. hiɗen mari kañum kadi hoɓɓe musidɓe meɗen woni al oustad ceerno Alhasan. haɗa noon hiɗen jonnude tawa Cheikh Sherif, ɓeɗo kan hiɗen andi ɓeɗo ɓe ariɗo ɓe artike ɓe hiwlade on ɓawo nde ɓe hiwri jonnan Cheikh Alhasana. ɓawo ɗon kañum kadi jonni tan ɓe udditana en jonde nden. ɓawo ɗon ceerno Alhasan no marine e neldari molanadi ko wiyete e yewtere woni ɓullitande finde meɗen nden woni aqida men on ko honto woni ko iwata. ida musidɓe julɓe, hiɗen jonnude ceerno Sherif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أردنا نقول ميل هورا بمجور شيخ محمد شيخ الحسن. بعدون نون هذا ميجونيتا شيخ محمد كونغون إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا مسيب جلبة إن جون دشرنا الحسن كم بكل بحوارين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سيب جوة تدب وهيرام الإسلام كلا كواد أن تولاده أردنا دون سيب بموام بياس من دوب إن شاء الله تعالى. هذا فوق نهيورا نوصلمنا كصديق تولي بإذن الله جل سبحانه وتعالى. ايوه نعم شيخنا الحسن. اذا كتولي مولا اونون كادي اولو نوكو ميدن وني جما تي في ايميشن ميدن غاندال فامو شيخ شريف. اذا شيخ شريف وديتاني ان جولنا دين جانغانغول دين يوغي اي القران الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت
حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. بسم الله. ما شاء الله. إذا مسيبة جلبة إذا ولتنا بوي شيخنا الشريف إذا دوانو بدن جارنا به يالله تبارك وتعالى بيدو غندانغال حالي نو مسيبة إذن جنتودة شيخ الحسن kono hiɗen toriide allahu tabaraka wa taala arkisata ɓe yewtugol ko wondi e ƴiyal allahu tabaraka wa taala ƴetta en waɗa en heɗitortoɓe saabi allahu on arkisa ɓe wowlugol yettingol dina kan taw ko saabi allah on idan cheikhana alhasan jama tv no heeɗi on e nokku kala ko ɓe tolori e aduna immorde neldare ko neldorɗon ɓe aywa nam. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه واتباعه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ثم عما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم مسجد يتدب بان يتدن الله سبحانه وتعالى كانكو الله أودو باجو غوتو سنيدو وديردو كو يتتي هيدا يتمو حتيرد يتغل تاوتا كانكو أودو الله سبحانه وتعالى e yurmene makko nden e ɓural makko ngal o waɗi en yimɓe ɓiɓɓe adam o waɗi en julɓe ala ne'ma ɓurɗo mawde ha hewti ne'ma islam ko ɗum so ɓe wi wa kafa biha bi ni'ma haray kanko allahu jalla wa ala hiɗe yettamo hattirde yettugol si ɗum yawti hiɗen juula salmine dow ɗo annabajo makko muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hiɗen toromo kanko allahu yo ɓeydu jam makko on e kise makko on e barki makko kin e dow oɗo annabajo me en kamɓe ɓe goroɓɓe nden e sahaba e maɓɓe ɓen fof e kala on arɗo ɓawa maɓɓe jokki ko ɓe jokkuno kon ha ñande allahu subhanahu wa taala waɗi ko sati kon ka hor leydi amin amin si ɗum yewti siɓɓe juɓe tedduɓe wano ahi e men ɓen hollir noon cheikh hammadou diallo e nde ɗo jonde men oɗo waktu barkinaɗo hiɗen toromo kanko allahu jalla wa ala yo arsuku en ko laaɓi tata ko sab makko wonɗe yewtirde kanko allahu jalla wa ala mo wawi ɗum yo waɗan en ɗum haray e unwanu mo falɗen andintinirde hakkunde men on ko masadiruna fi talqil al aqida woni ko ɗeɗo ɓullitanɗe woni neɗɗankon ko honto ƴettata oɗo aqida makko ko wayi noon kaɗo diina allahu subhanahu wa taala ko diina ƴetteteke ka deftere makko e ka sunna nelaɗo makko muhammadin alayhi salatu wasga taslim ko ɗum so ɓenni haray fa inna al aqida
هي أساس الذي يبنى عليه العمل. وكل قوم وكل فرقة وكل أمة وكل طائفة لها عقيدة. هريب وي وندما أودو عقيدة كدو وني سوباسي مان ko mahete kon e dow mum golle neɗɗanke on. ko waɗi noon hiɗen andi kala faalaɗo waɗude suudu galle ko fondation attoto waɗude. jonnon ngal ɗo dewal allahu subhanahu wa taala ko be ngal ɗaɓɓane place ngal ɗaɓɓane ka ngal waɗe fiyo kanko allah yo jaɓa ngal wonɗo mo rewde on kadi wonɗo mo rewde o nafitora ko woni rewde allahu subhanahu wa taala kon. ɗum woni oɗo aqida. haray ko ɗo gollal ngal mahete ko ɗo dewal neɗɗanke on ngal woni ko mahete fiyo allah subhanahu wa taala wawmo yoɓude wawmo okkude mo yurmede makko nden. jonnon haray kala yimɓe kala fedde kala mojobere hino woodi ko ɓe fiɓi ɓay neɗɗange kañum wata wonde hara ala ko fiɓi hay e fus. ko be tun wooda ko fiɓi ka ɓernde makko o nanga ɗum. jonnon heddo koko fiɓi kon ko ɗum hana fiɓede walla hina hana fiɗe na ɗum hana fiɓede. imma an takuna aqidatan sahihatan wa imma an takuna aqidatan batila. hada hiya ko ɗum ɗo ɗi ɗum ko imma neɗɗanke on fiɓa ko hana fiɓede kon walla o fiɓa ko wasa fiɓede kon. jonnon so tawima allah woni fa ida kanat al aqida as-sahiha wa mustaqima sarat al a'malu kulluha sahiha wa mustaqima. so tawima allah woni oɗo aqida o selli o foccike wattinay kala gollal ngal jooma on ɗon aqida selluɗo golli ɗum wonay ko laaɓi ko focci wonay ko allahu subhanahu wa taala yiɗi. ko wayi noon ko iwri ka makko kon ko ɗon neɗɗanke on o fiɓi yetti aqida makko on. ko ɗum waɗi haray ɓe inni li anna ma buni ala alhaq fa huwa alhaq. kala ko maha e hoore goonga ko ɗum woni goonga. wono noon kadi woniri kala ko maha e dow mere fa huwa batil. kullu ma buni ala albatil fa huwa albatil. haray neɗɗanke on ko ɗum ɗo o hani taw wadde aran non ɗum e golle makko ɗin. ko waɗi si allah subhanahu wa taala wi'i ka deftere makko fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. karamo ko ɓe fire ɓen ɓe yon fa'lam ɗum ko gandal ngal taw atti ko gandal ngal wono ɓe makir noon ko al ilmu qabla al qawli wal amal. neɗɗanke on kala ko o golli tawi tum mahaki e hoore bindi ɗin kan noon alaka ƴette ɗi wawa nafude jooma majji ɗi nafa hedditiɓɓen sina ka deftere allah subhanahu wa taala e ka sunna nela sa sallam. ko waɗi haray gandal ngal atti taw piiji ɗin fop gandal acci piiji ɗin fof. ونمني فإذا كانت العقيدة فاسدة فإن الأعمال كلها تكون فاسدة لأن ما بني على الباطل فهو الباطل. undo ko hunde nde neɗɗanke on to hani waɗude ko ɗum si karama koɓɓe ɓe yewti wondema ala neɗɗanke on ko waɗanta ɓiɗɗo mum on walla talibajo mum on ka arande waɗugol taw ha hewti andingol mo taw ɗiɗo asliji tati. andinamo ko hon woni allahu subhanahu wa taala ɓawo ɗum andinamo ko honɗum woni diina makko kan si ɗum yawti andinamo ko hombo woni nelaɗo makko nelaɗon e hoore makko. ko waɗi ɗiɗo si haaɗi ɓendi e hoore neɗɗanke on tigi defirama ɗiɗo o préparama ɗiɗo bi isnillahi jalla subhanahu wa taala o wataka majjinede o wataka derepede o itte ka lawol gonga wona ɓe lawol merewol.
ko waɗi sande so yiiɗi ɗo feddeji oñiiji fof ɗi majji ɗi iwika laawol laaɓugol ko honɗum waɗi ko tawde koɓe fiɓi ko wona ko ɗum hana fiɓede na ɗum hana fiɓede na ɗum hana fiɓede ko ɗum waɗi se ndaari ɓeɗo annaba ko honɗum ɓe atti wadde taw e yimɓe ɓe nodda e mum ɓen ɓe araltum ɓe inni ɓe juule jange hoore itte zakka ɗum ɗo fuu nde kaga dina tawa ko honɗum ɓe atti wadde taw ay awwalu ma yabda'una da'watihim li umamihim yabda'una bil aqida wa islahiha annaba ɓen ko ɓe atti noddude yimɓe ɓe nela e mum ɓen ko ɗo taw aqida ko waɗi oɗo aqida si ha o ñiiɓi e neɗɗanke on haray kala ko resifi ka ɓernde ton ɓernde nde wawa seɗinirde senda ɗum ɗo koko hana jokke ɗum ɗo ko hana accede jonnon ko aqida watama sendinirande ɗum ɗon fa ida salahat al aqida amaruhum bil ibad ayi ɓawo nde haɓe tawi andi joni ɓeɗo ɓe tabiti ka aqida ɓe wawi sendidirde ko moƴƴi kon e ko boni kon ɓe yamira ɓe noon joni e dewe heddite ɗen ko waɗi sa ari tun a wi yomi juulu mi jangu yomi rew yomi hooru tawi mi ala taw heɓude ko wiyete kon mbelediru dewal ngal mi nawata nafitorde korka an kan e horugol ngol e juulugol ngol ko waɗi simi waali naafude waɗa qiyamul leydi mi ñalli shirkande allah est ce que nafayla mi ñalli hurde mi waali rewde allah bida est ce que nafaylam joni noon ko honɗum ha'atama yande ɗiɗo fof ko al aqidatu sahiha assalima haray ko aqida selluɗo laaɓuɗon watama sendinirande ɗiɗo anda ko ɗum ɗo woni ko allah sallallahu yamiri ɗum ɗo woni ko haɗi aywa wa amaruhum bi shara'i allati tunzila alayhim on tuma ɓawde ɓe joni oɗo aqida ɓe andi o régili o ñiiɓi on tuma noon ɓe yamira ɓe e dennanangal shariyaji heddiɗi jippina ɗin e dow maɓɓe ko ɗum so jomirawo yewtin soto nahal aya 36 kanko allah sallallahu wi ba'da auzubillahi min ashaitan rajim walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu llaha wajtanibu taghut faminhum man hada allah wa minhum man haqqat alayhi ad-dalalah fashiru fi l-ardi fanzuru kayfa kana aqibatu al-mukaththibin jomirawo wiyeti ken ɗo wondema pellet kanko allah o neli e kala mofte ko meeɗi wadde ka holiɗɗo ko yimɓe o neli ɓen ɗon e maɓɓe nelaɗo tawi noon ko honɗum o neliri on ɗo nelaɗo ko an ibudullah ko fiyo oriyantuɓe o janna ɓe yoɓe rew allahu subhanahu wa taala ɓawo nde ɓe rewmi wajtanibu tagutu ɓe woɗɗito ɓe pottito ɓe acca rewgol ko wona allahu subhanahu wa taala hadafu on ɗum ɗo e nder ɗiɗo guluji 194 annaba fof ko allahu on neli ka hoore leydi ɗo kon ɓeɗo fof ko fiyo oriyanto jama on ɓe rewa allah tun ɓe acca rewgol kono allahu subhanahu wa taala ɓe pottito kala ko rewete kono allahu subhanahu wa taala hada huwa hadafuhum wajtanibu tagut joni noon e nder ɗen ɗon mofte ɓe nela e mum fa minhum man hada allahu noye maɓɓe ɓe allah sala fudi peewal tata ɓeɗo ɓe feeway e yurmede makko e ɓura makko kanko allahu jalla wa ala wono noon kadi wonirno e maɓɓe kadi ɓe allahu fodali peewal o hokkataɓe peewal kanko allah subhanahu wa taala joni noon ɓawo ɗum kanko allah wi fasiru yehe fil ardi ka leydi fanzuru ndaron kayfa ko honno kana laatorno aqibatul mukaththibina battane ɓeɗo yeddunoɓe allah subhanahu wa taala yeddi annabaɓe makko ɓen yehe ndaron ko ɓe ko kamɓe allah ko honto ɓe rawduno ko waɗi ɓe nayi wo marɗo hakkille a ƴoƴa ye hoore goƴƴo accataɓe ƴoƴa e hoorema pullo fuu tawi wo hakkille koko duufire ko muɗete ko wona ko duufe muuɗe na ko duufe muuɗe hakkille ɗen koya utilisirɗe gollitiraɗe heɓa ko nafatama kon
wona ettude gollitira ko nafatama haray hakkile ɗen ɗe gollali ɗe zowali rol majje ha joni kanko Allahu jalla wa ala himo yewten ka deftere makko e suratul anfal aya 25 o wi wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun wondema dey kanko Allahu o nelali nelaɗo attiɗo ma ya Muhammad min qablika e kala nelaɓe Allah atti nelde ko attima ayya Muhammad immorde e nelaɓe siona o wahyiniɓe o wi'iɓe ala reweteɗo e gonga nafa rewɗo on lorra mo rewali sina kanko Allahu jalla subhanahu wa ta'ala neɗɗan ken ko rewɗa wo ko rewa tay tun a rewali Allahu jalla wa ala a rewali ko nafata makon ko ɗin si enen fulɓe ɓen ɓe firani en kalimatu la ilaha illallah no laaɓiri pos no famorta kadi ɓe wi la ilaha ala reweteɗo e gonga nafa rewɗo on lorra mo rewali on illallah ɗum ɗo ko haala ko mawɓe men nanɗen hiɓe firrani kalimatu la ilaha illallah tata hino weli famude kadi a famaytano la e pos ha joni kanko Allahu jalla wa ala mo sogganayin mo yewtaen ka deftere makko suratul bayina aya jooɓi on o wi wa ma umiru illa liyabudu llah mukhlisina lahu ddina hunafaa wa yuqimu salata wa yu'tu zaka wa dhalika dinul qayyim mi yamirali on onon ɓeɗo yimɓe sina yo rewan min tun Allah ɓawde rewɗo lannon laɓɓina nollan pos ko ɗum karama koɓen ko ɗo aya ɓe dallinorta dalil arano on shartiji jaɓanede golle ashurutu qubul amal thalatha aw ithnain no wodi wiɓe ko tati no wodi e ko ɗiɗi on ɓuri lollude ɓe wi e nder ɗinɗon shartiji jaɓanede golle neɗɗanke on ko beeta waɗa al ikhlasu lillahi jalla subhanahu wa ta'ala wa ma umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin al mukhlisun mahallu sahidun fi hadhihi al aya al ikhlasu lillahi jalla subhanahu wa ta'ala ɓe wi sarɗiɗe ɓon ko almutaba'a waɗira gollal ngal no nela sallam waɗirno yirno wowruɗa non kodi Allah sonda wi ko fattaqullaha mastata'tum tayib kon donc sa rewi kadi Allahu a laɓɓinanalimo nafoore ala ko waɗi yiingo ngon bonnay golle ɗen bal sa yeɓe haɓe ɓattini yiingo ngon e ko wiyete kon shirk ta ɗum en andi shirk kañum golle mum ko bonnay kala gollal ngal neɗɗanke o waɗi ko donc jaka haray tigi tigi on ɓawde on tigi eti heɓi faami jangi aqida selluɗo on yo etto hikkian ɗon al ikhlasu lillahi jalla subhanahu wa ta'ala wal mutaba'a wa kullu rasulin yaqulu li qawmihi ya qawmi i'budu llaha ma lakum min ilahin ghayruh kala nelaɗo ko Allah mo Allah neli ka hoore ley ɗo wi'ana yimɓe mum ɓe ya qawmi wonno arde noon annabi nuh ko wannon nuh ko neɗɗo sonkayɗo al nuh yani yehi wi'i yimɓe makko ɓe ya qawmi ha ɓe wimo nuh woni sonkowo on sonkowo on ya qawmi kono yimɓe rewe Allahu subhanahu wa ta'ala min on o nelaɗo ɗo mi andana on reweteɗo kona jomon Allahu subhanahu wa ta'ala ma lakum min ilahin ghayruhu mi andana on reweteɗo kona jomon Allahu subhanahu wa ta'ala ko waɗi haray neɗɗanke on sa fini a tawri mawɓe maɓen deftere Allahu nden e sunna nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an haray tigi tigi on a tawri ɓe kala ko ɗaɓɓete kon ka hoore leydi hay sika kabureeri waal ton hay sika mbaaru waal ton wallahi ko a woni patron on ko wannon a tawri mawɓe ma ɓen
ko allahu on jonni annabaɓe makko ɓen ko mission ɓurɗo teddude ka hor leydi ɓurɗo mawde on hewtali ha mission hewtugo waɗugol addawatu ila llahi jalla subhanahu wa taala. Allahu akbar. nodda immoɗa noddugol faade e ngolɗo laawol allahu tabaraka wa taala. ko waɗi ko ɗum ɗo ni mission annabaɓe ɓe o suuɓi o yani ɓe o suuɓi o hooli ɓen e yimɓe makko ɓen o inni yehe yettina noon lan ɗum ɗo ko mission molnaɗo. koɗe haray ɓe immi ɓe noddi yimɓe maɓɓe ɓen faade rego allahu subhanahu wa taala ma umamihim almudad altawila yuslihuna alaqida ثم إذا صلحت العقيدة أي أمروهم ببقية شرائع لأنهم يبنون الأساس أولا ويعتنون به. ɓawonde ɓeɗo nelaɓe wondi e yimɓe mum ɓen dumundeji juutuɗi e ɗiɗo dumundeji juutuɗi fof ko honɗum ɓe attiɓe jannude ko honɗum ɓe atti noddude ɓe maɓɓe ko faadata yowaɗo aqida. kono salmaki fa inna fil jasadi mudgha fa iza salaha salaha aljasadu kullu wa iza fasada fasada aljasadu kullu ala wa hiya alqalb. ɓernde nden jonnon neɗɗanke on matériel makko on fuu ko ɓernde nden ɓuri wonde matériel kelɗuɗo on mawɗo on. ko ɗum waɗi neɗɗanke on sa etika moƴƴini ɓernde nden bi isnillahi jalla subhanahu wa taala ko ɓernde nde woni patron dennanangal tere maɗe. alqalbu huwa almulukul jasadu kullu. ko ɓernde nde woni lanɗo ɓandu ma ndun. joni noon e samaki ndeɗo ɓernde ma sine moƴƴi ɓandu ndun fof ndu moƴƴey. joni noon ala ko moƴƴinta ɓernde ma nden fewnande ha hewti aqida. wallahi sa hunjike ɗo ha defte lugha fof a hunjike maqamatul hariri kala ko woni deftere lugha a hunjike ɗum a hunjike al sarf balaga fof tawi tun a ñakki wani a heɓali kete kon aqida hay gandal ma ngal nafatama ko an jogtiɗo ngal ngal nafatama ko waɗi gandal nafay ngal a cingal taw ɗum ɗa ko matériel ji ko gollitirte aqida on kon ko matériel ji ko gollitirte ngal ɗa gandal. se ndaari oɗo annabajo men muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam huwa khatamu rusul wa qad sara ala ma sara alayhi ihwanihi min almursalin fa awalu ma da'a qawmihi ila islahi alaqida wa makatha sa sallam fi makka 13 sanatan yad'u ila islahi alaqida wa yanha an shirk. oɗo annabajo men sakkitaɗo neleede ka hoore leydi ɓe rewi ɓe jokki laawol ɗum ka siɓɓe maɓɓe annabaɓe en fop rewuno ɗon. honɗum woni arande ko ɓe atti kon waɗude ko noddugol yimɓe maɓɓe ɓen faade oɗo aqida. haray ɗo leeson molna on ɗo an oɗo talibajo an oɗo karamakojo an oɗo jogitiɗo fayɓe no halfina fayɓe jangoɓe yarli wota ɗaynuɓe bismillahi jalla subhana taala ɓe ala ka ɗaynede kono wota yejjitanɓe tuttugol ɓe hoore oɗo aqida. ko wayi noon neɗɗanke on haysa hunjike qur'an tawi aqida selluɗo ala yarli nafete ko jelo wonɗe yiide no hunji qur'an no accete rasta ko jelo yiɗen hunjiɓe qur'an no jokki e yimmugol ama ko honɗum waɗi ko par ce que motere on ka alqur'ana woni ɗon defaka ha ɓendi wattaka bulonje ɗen ha tiiɗi sinno serano ha moƴƴi ɗe jonna nebban ɗan waɗa ha moƴƴi si bulor nden joƴƴina nde yergata joni noon ko honɗum woni bulorre ɓernde nden ko oɗo aqida. si oɗo aqida ari waɗi sopasima on ha moƴƴi hande kadi kala gandal arngal receva ɗon ngal nafay joom maggal ngal rimay kadi ngal nafa aduna on fof. ko waɗi wure nden préparama ha moƴƴi kala ko ukka nder ton siyata gandal ɓernde nde ala aqida ɗum no wa jiifa yulɗo kala ko naati ton jommum hutorta itti sikke goɗɗo go
ko wan non sigdayma Allah ɓernde nden aqida on heɓali ka ɓernde hay sa hunjike kala deftere ko falɗa e yii talibaɓe on ɓe yawde janngoya leyɗe annanda hoore ma tata ɓen non aqida maɓɓe on ino fanɗi hiɓe minimise affaire aqida si ɓe arti ga hiɗen anndi ko honɗuɓe jannata ga ka ndaari ɓe no ɓe jannita ndaari comportement ɓe e ndaara neɗɗo jannguɗo sunna jannguɗo aqida sike ko comportement goto ɓay en fof e yii kona jannede kon ka sana wiiji yoga e madduji luga hiɗen anndi jannoɓe to men ko hontoɓe e wori tawa tigi tigi on ɓe waɗa actif moƴƴa ka aqida tani woodi ko manki pijjo seeɗa ko wannon kamɓe ka na kamɓe kono so e maki wondema fa inna hadha al ilm dinun fanzuru amma ta'khudhu dinakum ngal ɗo gandal ko diina ndaare ko honto waton ƴettude gandal mol ngal ko waɗi sa jangi e jungo wonɗo a hewtali certi niveau goɗɗigo lordete ko waɗi ko ɓuri hewude kon talibajo waɗa ta'assuru e karamo ko mum la shakka la rayba karamo ko ma no woy wo ko noon an talibajo on wa'ata jon noon haray oɗo annabajo en sallah sallam ɓe nde ɓe nelaɓe woni makka duuɓi 13 ɓe innali juule ɓe nali hajje hoore ko honɗum eɓe jokkuno nder ɗiyo duuɓi 13 fuu ko defandugol yani ko darnugol tawi ɓe taw newugol ɓe taw e hoore aqida yadun ila islahil aqida noddugol ɓe taw moƴƴingol taw aqida ko wannon kala neɗɗo mo tafuɗa moƴƴin ɗanɗamo aqida on wallahi haray a wallimo haray a walli kadi ngol ɗon leñol ko waɗi kala ka o yaari shirku wonta ɗon bid'a wonta ɗon khurafatu wonta ɗon ko waɗi ko defa kon no ɓenni ka ɓernde makko mo defirama alquran e sunna kala ka o yaari o gaynay haaju ɓe ɗum ɗo ɓe jokkuno moƴƴinirgol sahaba ɓen e haɗugol ɓe oɗo shirk ay wa ya'muru bitawhid summa ba'da dhalika amarahu llahu bisolati wa zaka ayi ko ɓawde tawhid o yehi ha ñiiɓi hande kadi ɓerɗe ɗen joni andi ko hombo rewete ko hombo woni rewatake on to noon ɓe yamira cuulugol ɓe yamira ittugol zakka ɓe yamira horugol e hajjugol waɗigol jihadu fi sabilillah ko waɗɗiɗo fuu sa waɗiɗi a tawi ɓernde nden aqida on ala ka ɓernde yarli nafete ahi nafatama ko waɗi haray e karamo koɓɓen hiɓe weltana moƴƴa wallifagol ɓe ɗeɗo defte aqida eto ɗen enen kadi jangen ɗe waɗini mutiqinu wawen gollitirde ko waɗi kon ɗo to war nawde dina ka yeeso أي إلى استقامة هذا الدين واستتم وصار مبنيا على عقيدة الصافية السليمة وني نئي هوري أو عقيدة سلو لابد فوتشيدو تيكادي كسب الله سبحانه وتعالى بوني نئرد وقد سلم على أوثان المشركين وهدمها وأزالها وبقي التوحيد الخالص لله عز وجل إذن عندي النبي من صلى الله عليه وسلم بأرنو قصود كعبة بتوندون كبرياتا أتمت ريوتيدي بإني هيد إيدو ريوتيدي فوق ميريج كن بيوينو أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب إن هذا لشيء مجاب كواتا تيمت تاتي غودون نو داري دون دو فوكو اللاجي غودو اي توي هي اكي دي اللاجي فوكو غوتا رewete benni an kadula kon ko hunde hawninde menen meden taydo mawbe amen ko dum woni rewde ko dum woni jokkude an inna hande men akki dum do men jokka alla goto subhanallah dum do wata wonde tayle ko dum hani wonde konde yawno ha alsala arsike berɓe o fotuno peewal ɓen ɓe andi peewal ngal ɓe wallitino ɓe darti ɓeni jaka menen ko men woni e majjere ɓaw ɗum ɓe yetti ɗiɗo
sanamuji ɓe pottiniɗi fof heddi honɗum oɗo tawhid ko ɗum waɗi no tawa e ɓen ɗon ɓe ne'uno ɓe immini e nde ɗo sarwetende yaman oɗo sahabajo teɗo Muaz bun Jabal. Muaz bun Jabal on no waktu nde ɓe neltan o yahugol yaman yo yahu ton o wona gouverneur o janna ton ko suka si ɗuuɗi hatay ko telen 18 ans o mari 19 ans telen ton woni ko o mari suka ne salamu hoolomo yahunan e saari kaariɗe jannanalamɓe comparen sukaɓe ɓen ɗon hande e sukaɓe men hande suka mo 18 ans oɗo sahabajo tawi ɗum Muaz bun Jabal radiallahu anhu wa arda ne salamu innomo innaka satati qauman ahlul kitab fa ida jitahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah andey Muaz lan immindema lan neldema e yimɓe noon ko yimɓe ahlul kitab yimɓe janguɓe defte andi ko feƴƴi andi ko fewndi sa hewti noon wata attur wigol juule jange waɗe goɗɗum ngo eto tun taw haa ɓe jaɓa ashhadu an la ilaha illallah ɓe seedo ɓe anda oɗo kalima la ilaha illallah si ɓe jaɓi oɗo kalima la ilaha illallah ɓe respecti ɗum ɓaawo ɗum andinaɓe kadi yoɓe jaɓu kadi wondema wanna muhammadan rasulullah oɗo wetere muhammadu ko nelaɗo allahu subhanahu wa taala joni noon ɓaawo nde ɓe jaɓi allahu taala kanko tun rewete ɓe jaɓi muhammad alwaqt ɓenni si ha ɓe jaɓi allahu subhanahu wa taala ɓe jaɓi muhammadu ɓaawo ɗum haray joni noon humpituɓe allahu subhanahu wa taala hino farli e dow maɓɓe julɗe ɗen jowi jemma e ñalorma ɓaawo honɗum ɓaawo nde ɓe addi aqida on haa ɓe gayni ɓe jaɓi allahu subhanahu wa taala kanko to rewete ala reweteɗo e gonga sina kanko ɓe jaɓi muhammadu ko nelaɗo allah humpituɓe allahu on no farli e dow maɓɓe julɗe jowi jemma e ñalorma si yi kadi haa ɓe jaɓi julɗe ɗen haray humpituɓe kadi allahu on no farli e dow maɓɓe sadaka itteteɗo jawle maɓɓe ɗen ay tukhadu min agniyaihim fataruddu ala fuqaraihim ɗum ɗo oɗo hadise hollay en an oɗo neɗɗo wonɗo wadde da'wa ko honɗum attorɗa ka ɓe holli en ka hadise wondema sa yeehi taw waɗugol ma da'wa on eto taw haa ɓe acca taw rewgol ko wona allahu subhanahu wa taala si ɓe jaɓi ɗum ɗon noddaɓe faade e sunna on ko wanno woodi woɓɓe sa ukkinira ɗi ɓe sunna on e goɗɗigo ɓenna modi ngal dewa ɗum no ɗuuɗi modi yaaru étape par étape jokku nde ɗo lowre haa si nde yalti yiltanɗa ka nde ɗo lowre oɗo o wondi haa joni tigi on oɗo andi oɗo aqida on selli e makko o andi ko homo wiyete allahu subhanahu wa taala hande kadi oɗo sa weeɓitani waɗugol sunna o jaɓay kono a wata yedela wiya oɗo waɗay sunna o annalta ko ete farilla haray wata wonde yaaru étape étape ko ɗum daiman wa abadan on tigi wakkilɗo janga uslubu da'wa onon wonɓe ka université ɗon andi ko ete ko uslubu da'wa janga anda oɗo jama ɓe nini ko honɗum ɓe hani hana noddede ko ɗum so ɓenni kullu makani maqal wa kullu zamani maqal nokku kal no woodi ka haalte tan kal no woodi ko yewtete e mu'um ndu lewru ndu wonɗen e ɗo e mum lewru molanadu ndu kala e wonde lewru mornadu marde baraji marde yurmede allahu subhanahu wa taala so tawi ma allah aqida ma on sellali ɗum nafatama aywa ɗum nafatama kono labudda haray wattane yili etoɗen faamen oɗo aqida ko hunde nde dowaka accede nde dowaka accitirede wedditirede ɓaawo haray
wotte nde yili e oɗo hadis ɓawo nde on tigi jaɓi tawhi e aqida on yamirama noon joni ko heddi kon seeɗa seeɗa se dari ɗo ko ɗum ɗo atti julde nden atti ittugol zakka on ay fa awwalu ma awsahu bihi an ya'murahu bi shahadati an la ilaha إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يأتي الأمر بالصلاة والزكاة بعد ذلك مما يدل على أن الصلاة والزكاة لا ينفعان ولا يصلحان مع فساد العقيدة خلاص دو كو بأتي وسيادة معاذ كو يامين بيتاو جابوغول توحيدون جابوغول عقيدة في مكان التوحيد عقيدة نسيرتي أو نسي بجابيدون بجابينادو أنتم نون أدنا بجولو غونغول addanaɓe ettugol zakka on addanaɓe hajjugol ngol horugol ngol ko waɗɗi ɗo fuu ɗi watama nafude an oɗo neɗɗo waɗɗo ɗi ɓaawo bonugol mafinde ma nde ko ɗoɗe haray musidɓe wiye tedduɓe hiɗen nodda jama on hiɗen nodda taliba ɓen yoɓe etto taw ɓe janggata aqida on ha ɓe ɓenda mor janngugol luga on yawtatagoyi ko hunde marde fa'ida kañum kadi kono sa attorali aqida on a jangi luga ha a luggi moƴƴa fiya hetto e lawol ngol yawata destination ta woni ko fabima wala wakta tayib donc haray siɓe juɓe tedduɓe e wawno ardude ha ɗo e ɓe holli tammen okkaɗen on lanni inchallahu jalla subhanahu wa taala onon siɓɓe wonɓe men darde Jama TV kala ko on ɗon hikkorde hoore leydi ndin haray on arno siɗɗo mon on ɗo ha oɗo wagtu e ɗiɗo konguɗi haray ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala kala ko fewi mum ko morde makkan ko Allahu jalla subhanahu wa ta'ala kala kan non ko ɓoyli e mum haray ko morde min e shaitan Allahu wa rasuluhu bara fassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Alhasan o weltanama bus on duwanama on jarnama immorde e yewtere nandantedema on neldori men ɗo on neldori Jama TV on neldori kañum kadi yiɗuɓe émission Gandal e Fam yewtere nandanteɗama nde laaɓi poyi woni yewtere raɓɓiɗude laaɓude faminide on andi kalama koɓen innay wo hayrul kalami ma qalla wa dalla wa afada ko ɓuri labeede moƴƴude yewtere ko konko fanɗi tindini mari nafoore idan noon mbiyawnillahi tabaraka wa taala allah on arkesi on ɗum no heɓike idan noon heddo joni e wonɓe ɓen heɗade yo allahu tabaraka wa taala faminɓe no ɓe hani famirde noon illa to musidɓe julɓe ɗo ala ko ɓetten ɗo ɓen andi sen inni en ɓeydi tawi woni so wi en ɓeydi tawi juuri e dow juuri ɗum koyo ɓurtutu ɗuɗude kono ɗo nayo ɓurtu welude ma ɗum ye ɓeydi to juuri e dow juuri no wawi kadi wonde fiyo booli jeɗen hetto yetta baba ɓen heɓa ko rottane ala kulli musidɓe julɓe ɓe yewti e woni yewtere ko andantedema ko ɗum allahu tabaraka wa taala yamiri annabaɓen fof fuɗɗo nuhu yaha noon ha jippoɗa e annabajo on sallllahu alayhi wa sallam koɓe innay ubudullaha ma lakum min ilahin gayruhu rewe allahu tabaraka wa taala mi andira on reweteɗo hay e goto si wona allahu tabaraka wa taala en yii e nder yewtere maɓɓe nden ɓe makani en wo wondanedemo nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam nde imminno kuncukalu nde imminno muaz bun jabal yo yahu yaman ɓe makanno ɓe wondanedemo dey ayyo muaz e riwaya go innaka taqdumu ila qawmin min ahli lkitab andeɗa yahude yimɓe ɓe andantedema ɓe jangi dey woɓɓe maɓɓe no jangi tawrata woɓɓe maɓɓe no jangi injil kono noon faliyakun awwalu ma tadu'uhum ilayhi etotum ha laato hunde ko artotoɗaɓe noddude e muɗum ko shahadatu an la ilaha illa allahu wa anna muhammadan rasulullahi fa in hum faalu dhalika fa in hum ajabu laka lidhalika si tawi ɓe jaabike mo tun ɗum ɗon fa allimhum anna allah haftarada alayhim 5 salawat fil yawm wal layl si tawi ɓe jaabitike mo tum ɓe jaɓi ala reweteɗo hay e goto nafa rewɗo on lorramo rewalo si wona allahu tabaraka wa taala awa haray andimɓe kadi allah ono farle e dow maɓɓe julde
ndaaru annabajo maaki o buniyal islamu ala 5 tugal islamu len darike dow tugale 5 islamu woni ko ɓaari e muɗum tugalal aranangal ko shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah nde oɗo jibril sekuno leyɗele ɗen kammuɗi ɗi jeɗɗi ari tawi annabajo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam o landiɓe ene ko honɗum woni tugal islam ɗen annabajo sallllahu alayhi wa sallam ko atunomo humpitude woni ko nde ɓe seedoto ala reweteɗo hay e goto lorra ala reweteɗo hay e goto honno washhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullahi nelaɗon ko ɗum jaabino jibril woni ala reweteɗo hay e goto e dow gonga nafa rewɗo on lorramo rewalon si wona allahu tabaraka wa taala ko e nder ɗum ɗo noon woni aqida men on ko hisata ɓe humpiti en wondanedema allahu tabaraka wa taala ko adi en tawo yamirde ko en eto taw anden mo kanko no ton hadis yewteteɗo no ari ko sabour dawɗo fi kala o sella min haythu riwaya kono noon min haythu lmana no fillo woni wondanedema irufu honno tarifuni qabla an tabuduni fa in lam tarifuni fa kayfa tabuduni andelan kadi yon rewdelan so andalan ko honno rewitollan idan mana on no famini kono o sella ko wani allah won kadi inni wondanedema fa'alam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbik ɓeɗo karamakoɓe imam al-bukhari ɓe maki wo wondanedema allahu tabaraka wa taala fa bada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal allahu azza wa jalla ko fuɗɗori koye on tugi taw andu janga ɓawo ɗon noon si o golla noon si o nodda e muɗum idan noon e oɗo aqida finde nde ɓe andantedema hiɓe yewten ɗo e nder minita 35 ɗum ɗo ko andantedema ko waktu fanɗukum e nder maayo molanago eɓɓunuɗen natugol fubbo ɗen en fuɗɗaki tawa yewtere nde nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam maki wo wondanedemo de umirtu an uqatila nnasa hatta yashhadu an la ilaha illallah mi yamirama nde yomi habidu e yimɓe ɓen ha ɓe seedo an la wondanedemo ashhadu an la ilaha illallah nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam jowɗike makkatul mukarram duuɓi 13 ɓe yewti hen ɗum nane hay hunde ɓe ala e noddude si wona ala e rewon allahu tabaraka wa taala goto bal nde annabajo arno inni rewe allahu tabaraka wa taala goto on ma alimtu lakum min ilahin gayru mi andana on reweteɗo si wona kanko ɓe yewti hen aya on ɓe ngalɗi woɓɓe inni ene a jaala al alihata ilahan wahida ene ɗi reweteji amen e ɗuɗude yahusa e yaquqa e nasran e ɗiɗo sanamuji ɗuɗuɗi fof nelaɗo faala wadde reweteɗo goto awa nonoɗen humpa on reweteɗo makko goto ko honno wayi ene on no jombi on no jibini on ko honno wayi ɓe moɓodiri ɓe waɗi délégation wi molanagui ɓe tawi annabajo on no jooɗi ɓeni ayyo muhammad on mo wiwɗa yo min rewu goto min accita reweteɗi amen ni fof on no jombi no mari ɓiɓɓe ko honno wayi nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam deƴƴide seeɗa allah o jippiri dow maɓɓe qul wi'uɓe huwa on mo ɓe landi fi mum inde makko nden ko allahu ahadum ko goto lam yalid o jibinali walam yulad o jibinaka walam yakun lahu o ala kufuwan yerujo lidduɗo kafideteɗo ahadun heye goto idan en yii wondanedema allahu tabaraka wa taala inna en aaji hewde fa abudullah wala tushriku bihi shay'an rewe allahu tabaraka wa taala haɗon kalfidalimo hay e hunde idan musidɓe julɓe eɗen jarna buyi cheikh alhasana hiɗen weltanoɓe buyi e nde ɗo yewtere nandanteɗama ɓe neldi en e muɗum ko wona noon kañum kadi musidɓe julɓe hay joni hiɗen jarna cheikh mouhammad ɓe ɓandanteɗama no joɗani en madinatul munawwar feendo ɗo ɓe darude ni en direct balɓe kaptiri hay ko ɓe woni e darude kon ɓe envoyé ni e ga wondanedema hiɓe seedi ɓe darude en feeno ɗo e nokku arabe saudi ɗen hiwroɓe ɗo busɗen inno ɓe ɓeydu courage haɗa no hande ko jadgui mabɓe shérif invitaɗo hande ko aywa nam on hiwrotoɓe joni inchallah yoɓe habbino seeɗa haɗa cheikh shérif are joni e memmina en e qur'anu karim ɓawa ɗon kañum kadi ɓe hiwro on
kono noon en yeggitata kañum kadi wa daara markaz Khalid ibn Walid kamɓe kañum kadi ɓe jooɗi fenɗo ko nde daara ɓe huɓɓi ordinateur on ɓe daaruɗen ɗon en direct ɗen hiwro ɗon Ismail Oustaz Ahmad Ahmad Habib Ibrahima 1 Ibrahima 2 Ibrahima 3 Ibrahima 5 he si en inni en woole fof en yeggiteɓe Ahmad Habib ɗen hiwro ɗon Tayyibou ya Seyda 1 ya Seyda 2 ɗen hiwroɓe fof dal ala kulli haalen pay ko fof ɗen hiwro Mamadou Bobo 1 to sukunku nden hiwromo Ismaila kamɓe fof ɗen hiwroɓe ɓe andantedama e Mouhammad Ba ɓurɗo lan tampi ɗon e daara on nam Luqmanul Hakim awa kañum kadi yeggita e Luqmanul Hakim nokku koɓe jowɗi e oɗo daara hiɓe daara en ɗon entret ɓawa ɗum ɗo musidɓe julɓe hiɗen jokkitade woni honɗum waktu men on no faɗirde en tu hiɗen jonnude Cheikhana Sherif ɓe janggane en janggin sakkitiɗo on ɓawo nandanteɗama ɓe mimmineni en ɗum ɗon daren no ombiren jonde nden hala nokku on no jalbi immorde e barte Qur'anul Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق
وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله شيخ شريف. هذا يلتنا بس أنتو ونام يا الله تبارك وتعالى. لا جولي يا الله تبارك وتعالى بيدو غندانغال يوبا wonko ɓuri e moƴƴude e joddi. haray on weltanama bosi on duwanama on jarnama. idan musidɓe julɓe en faala tun andintinde haray hande ko 29 jan honno 19 hande noon ɗon andi mi heeɓi golle na hande kay mum Allahu akbar Allah hare noon mi faawi hande en heeɓi 19 kono ɗon andi ko honɗum mapininmi komi faaju ɗo kono andi hande jeese hande weltike ɓay mi inni ɗo 29 toto tawile ko 19 ala kuli haali musidɓe julɓe ko andintingol o wondanedema ko hande woni 19 e nder lewru suuma e musidɓe julɓe janngo nogay jemma mum on ko hande. idan noon fiiɓe ɗaɓɓeteɓe qiyamu leyli on ko hande duwa fuɗɗede simi fayade. idan noon musidɓe julɓe immoɗen haɓɓen keeci meɗen ɗen imminen ɓeygure meɗen ɗen imminen fayɓe ɓen ardoɗen yeeso
juule musidɓe julɓe ɗeɗo julɗe jemmaji ɗaɓɓitugo oɗo jemma leylatul qadiri musidɗo ko honɗum woni leylatul qadiri ko jemma ɓurɗo moƴƴude e kala wo e jemmaji ɗin sa hawriti ɗum a windante rewdu allahu tabaraka wa taala embere duuɓi 83 musidɓe julɓe wata ɗum ɗo fuu to en goto kala yo haɓɓu keeci mum nelaɗo on yafanama bakkatuji ɗin nelaɗo immotono jemma ɗin ɗo ɓe haɓɓito ɓe naafa ɓe daro hakkoye ɗen ɓuuta yumma min aicha maka ene nelaɗo kini wona onon yafana bakkatuji mon atide sakkitiɗi ene ko honɗum wonɗon tampinirde ni hoore mon nelaɗo maka ene aicha afala akuna abdan shakura ene mi wonata jeyaɗo jarnowo accu mi wona jarnowo ko ɗum waɗi musidɓe julɓe wakkiloɗen immoɗen jemma o daroɗen ha ɗeɗo balɗe sappo timmira en ko waɗi wallahi leylatul qadiri no waywa bofoje sappo rawnuɗe pen innaɗa ya ñaamu wotere e ɗeɗo bofoje sa ñaami wotere e ɗeɗo sa ñaami wotere e ɗeɗo haɗa ya wawu famude a hawriti joni noon ko sa ñaami wofonde wotere pet pet innata a hawriti ka ko ma ñaama bofoje ɗen fof idan noon musidɓe julɓe koyen eto ñaamen ɗe fof woni honɗum koyen immo naafen jemma on fof yo musidɓe julɓe ɗaɓɓugol honɗum oɗo jemma wiyeteɗo leylatul qadiri haɗa noon hino ɗo ceernoɓe ɓandanteɗe mono daruɗen woni cheikh ibrahim haɗa noon ɗen hiwroɓe ɗon kamɓe kadi e nokku koɓe tolori ɗon idan noon musidɓe julɓe no toon kadi kadi noon woɓɓe ko janggo fuɗɗoto woɓɓe noon ko hande fuɗɗoto idan noon en fof fuɗɗiɓe hande ɓen fuɗɗiɓe janggo ɓen eɗen tori ine allahu tabaraka wa taala hawrindinta en konko o yiɗi o weela idan cheikh alhasan konngol mo sakkitingol ngol fiyen on mbo jonde nden kono ko addi yomi jonnude on e nane ceerno chérif jangani en asa rabbukum an yarhamakum wa in udtum udna isan wona ɓe janganede aya on kamɓe haaray koɓe jooɗi ɗo ɓe heeɗi aya o moƴƴa ismail on anitimo ɗon ka barakallahu fikum idan cheikh konngoliɗi mon sakkitiɗi ɗin e jonde nden ko hombo wonɗon e hewrade barakallahu fikum aya nam bisimillahi rahmani rahim haray ko tigi tigi on jama o fof jama tv fof taw hiwrama salminama kala ko ɓe wawi hikkorde haray ɗen hiwro ɗon karama ko men en fof karama ko men ɓen en ala lentude sakko faljing haray ɗen hiwro ɗen siɓɓe men ɓen fof wonduɗen ka plateau ɗo ɓen bisimillahi jalla subhanahu wa taala en ngala wadde taksis e waɗa umuma inchallahu jalla wa ala ko raɓɓiɗi kon hiɗen hiwro jama on fof hiɗen nodda ɓe e wakkilagol ko cheikh on antinɗen ɗo kon e immagol ɗeɗo balɗe inchallahu jalla subhanahu wa taala saabu ɗaɓɓutugol oɗo jemma laylatul qadre bisimillahi jalla subhanahu wa taala eɗen tormo kanko sala yo allah hawrindin en ko yiɗi o weela o jaɓana lewru men ndun o waɗen ɓe yimɓe kadi jonnitoyteɓe korka mum kan yawmal qiyama ka jumɗe mum ka julɗe mum ñaaɓe inchallahu taala hara en arno ha ɗo fassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. cheikhana haray on weltanama bos on jarnama e jama tv duwani ke on jama tv yiɗɓe émission gandal faamu weltanike on idan cheikh chérif konngole sakkitiɗo onon kadi alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain ay ɓawɗum ɗon haray mi hurike wonɓe genda ay kadi komi toroto allah kadi ko yo jaɓan en korka men kan o jaɓanen kadi dendenangal kadi deweɗe wonde ma waɗanta ɗen o tawno en kadi suumayeji ɗuɗuɗi kadi nam inchallah haray o battina haray kadi o hokka en kadi battane moƴƴe o yafano en kadi ardiɓe men ɓen o yaafo en kadi so ƴettita en inchallah wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. cheikh chérif haray onon kadi on weltanama min duwaɗike on o ngacciti yittuji moɗon on ari o neldori jama tv immode oɗo welo welo e leyɗo ayde qur'anul karim iɗen no musidɓe julɓe en e yontere hannde so tawi allahu tabaraka wa taala hoddiri kala wonko yiwɗon feƴƴiɗo tawi heeɓi e muɗum faljere mbeɗen yaafini
no iwre amen tawde bani adama timma immude fanjugol e bindi faljugol e firo feggugol e ɗengal e kala ko sifoto sifa angal timmugol neɗɗo mbeɗa yaafini wona e amen ko tawde bani adama timma kala wonko yiwɗo rewi e mum laawol ko allahu tabaraka wa taala woni ko hawrindiri men e muɗum haɗa en yontere hannde émission moɗon o gandal e faamu ko télé moɗon Jama TV waktu mon o si Allah sara salminama musidɓe julɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق